Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gel. Qasımбай Чоңада қандайсыз? Жақсысыз ба? Денсаулығыңыз жақсы ма? Ha yaxshi. Орынбай қалай тыныш отырасыз ба? Allohga shukr. Ha, yaxshi. Bizniki ham o'sha qarag'animiz. Qandaysiz? Bayramingiz qutlug' bo'lsin. Alloh san'atlarim. Bayanlar bak geldiler bugün sizge geldiniz mi? Rahmat. Ruhsat verseniz Çanata bugün Ayabay жақсы күн сізге Россия Федерациясынан келді. Мынандай 75 жылдық Ұлы Ата Мекен соғысының қатысушысы қатары сізге тапсырып отырмыз. Ошо рұқсат берсеңіз сізге тапсырып, анан өзүбүздүн кичинекей баягындай белегибиз бар эле. Ошону Россия Федерациясынын президенти Путинден келди. Rahmat. Rahmat. Ең биігіне Putin'dekiler. Geçenge 8 yıl bundan sonra. 8 yıl. Адан чоңата мына баягы фронтовый 100 грамм. Сталинский деп Чоңата мынабыз сиз көтөргөн 5 мешок. Ушунун ичинде кичинекей өзүбүздүн баягындай белегибиз бар эле. Gel tasmalarım. Ben şu bir kadar koyayım. Beliniz orup kalma. Doğru var. Şu Sen oğurra kadar da iyi. Kancaydım ben. Şurada duran beni bir şey taş boyalar. Buna boya. Buna gel çakat. Ya. Bana petko. Allah işte tamam söyle ha. Bundan 8 yıl kadar ödüm. Oşa padadı katar sizge tapşırdık. Siz de estet yüzünde batay Vardı yaxşı sözümüz edeceksin. Umurunda merak versin, yer işinden versin. Bizim esnaf etmenselerine tapşıranmız. Yedisilerine tapşıranmız. Buna yedi koruma yemsilerdi milletine dağıtlarım. Yeni yaxşı bizde yılı koruma. Bizde yılamışı esnaf etmenseler daha birinci muğullarına yeter ama tapşırı çıkarken ettiler geçmem. Aynen. Siler